So ada timbul udah setelan tuan. Baik perdalanna, baik pakatayonna. Oh, Saya lagi sekarang cek di orang. Adang mata gijeng ni rohanap to. Ada nah humotong hancur lemur di mana? Ada mereka nggak habis, mereka nggak habis. Belum menurut tahu. Buam masilang mo nito. Tahu urusan. Jadi sekarang, ano ko na makadakkan nomor judul Mono Sega merek nih. Mainkan. Apa coba? Oke. Sega damang na. Sega merek ni. Sega merek nih. Sega merek nih. Atau dapat tiga dong mereknya. Oke. Kan kan? Adorang poso ito na daging mi. Adorang uli ito na rupa mi. Mubado ito gijang ni rohami. Tois do disipasingoti. Godang doli partadang narotusi. Ijang maroham alani tarsongon nama gigi ito pamerengi gabe mulak dosude siloli siani HP ngaro sidoli nasotina dai mabuan motor sedan nabining jam naik mamitor gitar ho ito alani saya jojol bawa mulak marto ngabur ngini dung marto lu bulan dang rosi doli tarboto maito nam sega merek mi maito naji na parami na tumagon maito suruh konulumi Orang pot. HP ngaro sidoli nasotina dai mabuan motor sedan nabining jam naik mamitor gitar ho ito alani saya jojol bawa mulak marto ngabur ngini dung marto lu bulan dang rosi doli tarboto maito nam sega merek mi maito naji na parami na tumagon maito suruh konulumi na tumagon maito suruh konulumi
Berarti nggak hancur itu nanti. Bakal mereng mah suruh kurun. Suruh kurun. Enggak, itu kan mau ganti merek. Ternyata nggak boleh sama hak paten. Itu merek lu udah rusak udah, habis lu. Ya udah. Oke,